Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok sabah Northeast Dialogue ta Chan Mabamna taram nok chari. Matam ki tholok pa tongan be isu singi matang da khanan na ba semzari ba platform. Northeast Dialogue king ase thamzari ba khana ba topic ti Delhi election result 2025 koigi India ki konungari ba Delhi Legislative Assembly ki Mikhal Hokiva February ki tang manga da pangthokraba matung ngasi se election na gi result laukthok ki ba masida koigi Bharatiya Janata Party BJP na upon seat 48 fanga kanda hojik se mangjil thara kan makoina achoba victory ama oiba duga maka yamna nakna na chatpa Aam Aadmi Party na koi 22 da reduce torok pa habitare Bharatiya Janata Party ki se khoi gi after 27 years da Delhi capital se da khoi sarkar paiga dori bani Aam Aadmi Party na 2025 da 67 fanga kanda duga 2022 da na 62 fanga kanda Delhi government se khoi gi ruling party se Aam Aadmi Party na oraga lakpani dubu handak ki 2025 ki election na sidadi Laibak Tiba the Habitare Quigi, Mikhal, my Tiba Nankiba, Masigi Matang, the Ningasi Kanan Nagadori Basi, Hariba, Bharatiya Janata Party, Achoba Victory, Amor Oibasada, India Prime Minister Narendra Modi, Delhi Preza Miam Singbo, Quigi Yamna, Quigi Tobimal Kangba Ulakiba, Duga, Lakadori Ba, Quigi, Government Sina, Sarkar Paramatunda. Project mayam I habitare preza miyam gi dugumba thabak mayam tarokani habagi suthaja bathamba hiram sigi matang deni khana ne nagador pase khana ne na basida saru yabina bai khogi studio the election re lebire ba guest panelist mayam da saktak chege ahar bida ikai khumda bo chege Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki General Secretary oibire ba oza ke Sarat Kumar Singh ni ozabu ikai khumda bo chari Anisuba panelist Aam Aadmi Party Manipur ki coordinator oibiri ba oza Viswanath Thingnamni ozabu su Northeast Window ki studio da taram nok chari Ahum suba panelist senior journalist oza Zabungba Virendra yamna atinba matamda ikhugi studio da join tawbirakani ai ahan base oza saratoina lakchage oza first of all congratulations to BJP party ado achoba victory ama after 27 years da fangba habitare masida as a BJP gi General Secretary as a BJP ki worker ama oina habitare isagi thamoi da forward so phone you at the same time ko ki Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na so Delhi gi Preza Miyam Singh da wimal khangbas ulakiba 27 years ki matungda achoba victory ama orakba BJP na thamiba target se hanta election sida 36 ki target ne dubu target se hento kan 48 se upon basit masin se phangbani oza kamai thamini Viewers from Mokoi kai khumna jari du garena na Ayana Nomota Nasim, Manipur Teneriba Kulung Tiba, Kulung Zada was in a Marmoidaga, Awana Taraba, and Panda Wabada Christian Yazari had no Tamjabulina, like his everything from the Islands Likachari Nasi Bharatiya Janata Party na Sang Abugef, Sahi Kuntaru Karhena. Delhi da sakara paiba ngamaktaba aduga aduga natana makhal makha kayagi ekoi leidiba Delhi ki awabdudi Bharat ki konung oibanina ekoi margul leidiba praja singhi Union Territory oibanina margul leidiba praja singhi awabdudi mak ekoi chaithim da phangna lakpa aduga ngasidi ekoi chahi kuntaru kharhena kuntare phaling sit Koi Penatorbugi Matunda, as Bharatiya Janata Party na Nantang Manga the Pangtokiva election ging si counting the meta Ekoi Hoswabada BJP Nasit Nifunipan Adua Ekoi Nana Nasaliba Aam Aadmi Party Tamsang Nasahi Tara Delhi gi Zumba Bharat ki Rajdhani ki Seba Tobilam Madumba Party duna Sit Kungan Nithui Phangdana Ashe Koi Party Ani Asi Natana Atupa political party Amatana Not a single member Khan Mangam Dadana Ekoi Asi Achoba Mai Pakwama Delhi ki Praja Singh na Bharatiya Janata Party the PVP da Mukta Delhi da Library ba
प्रजा मरुना नॉर्थ ईस्ट की लेरिबा प्रजा भारतीय जनता पार्टी को थाजबीदना वोट पीबीरपदमक्ता याना ने क्या खमुजोग लोइना मियाम गलमन तोंसिंजरी हाइदना एक थमजगे लोइना इखोई यामना मसिदा का हेना इखोई ngangnadana saknadana इखोई तौबगी थोदोपा आई कानबदु लेतेन लौजै मरमदि इखोई ngasi भारत लेरंबा एनडी अलायंस यावरंबा ये आम आदमी पार्टी ngasi अदुंबा एनडी अलायंस की ग्रुपदुदगी इंथोरागा इखोई मतुमदा मरोनम चटपा अदु नतना लेरिबा एनडी अलायंस के लेरिबा पार्टनर सिंगना मागी मागी पार्टनरशिप अदु एनडी अलायंस की ग्रुप तगी नाथैरगा लेनरपसिना अखोइदा खरग हेना आई खुदोंचाब फंगेने लौजनिंगे सिगुंबा खुदोंचाबसी अखोइ मसिबु लीड तौरिबा कांग्रेस पार्टीना लेरिबा खर चावबा nga macha चाबदौना मोइना चासिनबा होनरपा अदुना मरम मोइरगा ngasi अखोइ लेरिबा इंडिया की लेरिबा पॉलिटिकल सिनारियोदा अचौब अहम अमा लापनी है थमजगे कोई तसेंगना कांग्रेसना अखोई नहानसु ममांग सोशल मीडिया थमजगी बने हंदक की मिखल सुसोई सोदना कोई कांग्रेस पार्टी नॉट ए सिंगल मेंबर कोई कहन गमोय अदुग लोइना मसी कहन गमोय हाजे सुपनदगी दिल्ली खकी वानते नते हाजे लाइव पॉलिटिकल ट्रेन सिदा अखोई लेरिबा कांग्रेस पार्टी की थांगाइब खोंथांग चलेब लिचत साजत सिना मरम मोइरगा अखोई इंडिया दगी तपना 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 अखोई कांग्रेसी मुटखिबा याबगी फिल्म दजु लाई अखोई हंदक पंगथोखिबा इलेक्शन खरदा मोइनदी हराउबा अखोई उत्तराखंड अदुगा झारखंड मोइना कारे हाइसे मोइना काब नते मोइना पाइब नते ओनली मोइना ngамबिबसी सुंगतंगी कोई नोगा तेलंगाना गा हिमाचल नतना अतैसिदि मोइना मोगी एलायंस नफसलगा अदि खुदुंग चाब लौना लापनी अदु हनकी दिल्ली की इलेक्शन जिदा मोइना तौरिबा थांगिबा खोंथांग सिना ताई मदुदी मतुंगा अमुक हन्ना एखोई कांग्रेस को थाजबगी मफमदी सुक्लई लेरोय हाइबसिमा इंडिया पॉलिटिकल पार्टी पुनमंगना मोइ मफम थाजबदु थमरो हाइबगी अखोई मदुनी अइना थमजनिंगसी अहानबगोइना सुमाइना थमजगे मदुदी अखोई हंदक पंथोखरिबा दिल्ली की 70 हाउस हाइतारे मीनो हुमदाना लेइबदुंबा विधानसभा दुदा बीजेपी दा मी निफु निपान कहन बिरपा दुगा हाना सरकार पाइरंबा मरुप की हाइतारे पार्टी दा अन्य सिनतना करीम मखल अमतगी करीम पॉलिटिकल पार्टी अमतगी दिल्ली की मियामना याब लेते दिल्ली की मियामना कांग्रेस पार्टी अमती अतई इंडी अलायंस याव पार्टी पुनमक्सी लोइनमक अखोई मगी अखोई यानबा लेते हाइबदु मेगला खुदम थमजे ओके सॉरी ना थंबीख्रे अखोई आफ्टर 27 years दा अखोई अचौबा विक्ट्री अम फंगनबगीदमक्तसो अखोई ओजागी साइडगी सो दिल्ली दा लेबिरिबा प्रजा सिंगी मफमदा अखोई तौबिमक खंगबा उत्पगी वाफम सिंगजु फोंदोपीख्रे मथंग से ओजा विश्वनाथ लाक्सगी ओजा ममांग दा अखोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओइबिरंबा अखोई अरविंद केजरीवाल से हंदक से बीजेपी की कैंडिडेट ओइबर परवेश वर्मा की मखुता अखोई माइथीबा नंगखिबनी अदुबु माइथीबा नंग तारगसो अखोई पीपल की मैंडेट से एक्सेप्ट तवी मखा तारकपद अखोई कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन की रोल अमा लौगनी अदुगा प्रजा की सेवा तौबदी लेपोय हाइबा वाफम अमसो फोंदोपी हंदकी इलेक्शन सिंग मतंग ओजागी ओइबा व्यू पॉइंट कितंग थंबियु फने अहनबदा असिगी डिस्कशन से येंबिरिबा मणिपुर की अदुगुमलबा प्रजा ख्वाइ पुनमकपु आई काई खुमनजब उच्चबगा लोइनना कोक नोंजरी लोइनना ngasiगी डिस्कशन सिदा पैनलिस्ट ओइना अखोइगी सरुक याबिरिबा
ꯑꯩꯒꯁꯨ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯪꯖꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯪꯀꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯠ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ इलेक्शनसिदा बीजेपीना अखोई दिल्लीदा चाउना माई पागलपगी हराउ तयाम्बदुमसु आई अंकलदा आई अदुमसु आई फोंदोक्सगे अदुम कांग्रेचुलेशंस अदो हुजिक अखोई हंदकी अखोई दिल्ली की इलेक्शन से दिल्ली की मियामना अखोई की लेप वरेप तो अदुदा अखोई इवरी पार्टी खुदिमकना इनबताबनी मरमदी डेमोक्रेसी की मागी लैरिबा मसदसिदी मियामगी शासन हाइबनी अदो अखोई लैरिबा हंदकी इलेक्शन सिदा अखोई की यस हाना अखोई के चौचौबा पार्टी की थौदांग लौबिरंबा कया माई पाकपा ngमखिदबा लोइनना अखोई की सीट कुनगनिथोय हाइतारे सिदा अखोई सि हुजिक हुजिक अदुम कुनिथोय फावबदंग माई पागा अदुम माइना अखोई चाउग्रबा ओपोजिशन की रोल अमगा अखोई हुजिक दिल्ली दा लौननबगी खुदोंग चाबा फंगबसिमक्सु अखोई की दिल्ली की प्रजा मियाम लोइनना अखोई मणिपुर दगी दिल्ली दा लैबिरिबा अदगी नॉर्थ ईस्ट की अदुगुंबा दिल्ली दा लैबिरिबा प्रजा खुदंगमकना थाजबा मांद्री हाइबदुमदी आम आदमी पार्टी की माइकईदगी लौजबग लोइनना अखोई मणिपुर लैबिरिबा अखोई पार्टी सिबु नुंसीबिबा अखोई लोइनना पार्टी की मेंबर खुदिंगमकी मफमदा अइना पार्टी की मौत सिंजरगा अखोई वखंदा नुंगाइतबा पेंदबा कया लैरमगसु लैबिदनबा अइ अदुमा अपील तौजगे मरमदी दिल्ली की मियामना स्टिल अखोई की पार्टी बु लिसांग सिटना अखोई की लेंगाक पाइबसिदा अखोई यहोली हाइबगी हराव रोमदा अखोई माई ओनसिनसी हाइबदुम अइ थमजगे हौजिकसी हौगिबा सही कुनगा तरेट आफ्टर 27 years सांगबा लिसांग सिटना लैरकलबा सांगबा मतम कयासी अखोई बीजेपी की लेंगाक्सी दिल्ली दा अखोई लाकपसी ngमखिदबनी 1998 तगी अखोई कांग्रेस की शासन लैरगा आफ्टर 10 years लैरमबा मतुंगदा आम आदमी पार्टी ना मु अखोई 2013 की अखोई सिगी जनरल इलेक्शन सिदा अखोई अलायंस पार्टी अमो ओइना सेमगा दुमाइना लिसांग सिटना अखोई सही तरा शासन जी दिल्ली दा पाइजरपनी अखोइना सही तरा शासन जी पाइजरप मतमदा अखोई 75-6 years of independence अखोई भारत ता ना निंखा तंबा सही 75-6 सूर भावबदा अमुक्ता लैगिद्रिबा अहोंबा अमा आम आदमी पार्टी ना अखोई दिल्ली दा लेंगाक पाइरकपसिदा अखोई दिल्ली की मियाम अमदी अखोई भारत की मियाम दा अखोई उत्पसिंगमगी आम आदमी पार्टी की ओइना अखोई लेंगाक पाइबसे अखोई शक्ति पाइननबगी दमक्ता अखोई सि लेंगाक पाइब नते पॉलिटिकल पार्टी की मीडियम सिदा अखोई चंगागा अखोई लेंगाक्सी दा यावरगा अखोई मियाम की अदुमलबा अखोई सेवा हाइतारे सोशल सर्विस एज वेल एज अखोई मियाम की मरुओइना लाइरबा कना लैजद्रबा लोइनना मिडल क्लास की लैरिबा अखोई सोसाइटी सिंग सिगुंबा कना लैजद्रबा कया की मतेंग पांगनबगी दमक्ता अनौबा आसामगी मरुदो अखोई भारत सिदा हुलनगिबा अदुगुंबा पॉलिटिकल पार्टी अमनी अखोई ओइना अखोई हंदक ओपोजिशन दा अखोइना लैजरगसु अखोई यामना कंस्ट्रक्टिव ओइबा अदुगुंबा ओपोजिशन की थौदांग अखोई सोइदन लौगनी ओपोजिशन दा लैरे हाइदुनसु अखोई हानदगी अखोइना चथरकलिबा मियामगी सेवा तौबगी लिसट अखोई हैनबिदो अखोई कैदोंगैदसु मांगहलोय अखोई मरुओइना पार्टी असिगी मरुओइबा पांदमदी अखोई एजुकेशन दा हेल्थ दा अदगी इंफ्रास्ट्रक्चर दा सिगुंबा अखोई कयासिदा मरुओइना अहोंबा अमा पुरकनबगी दमक्ता थोरखिबा अदुगुंबा पार्टी अमा ओइबनी हौजी अखोइना लैरिबा अखोई दिल्ली की लाइबा पॉलिटिकल की ओइरिबा सिनारियो से अखोइना येंबा मतमदा अखोई मरुओइना अखोई करी हाइतारे इलिट हाइतारे अखोई सेंजाव पाइबसिंगना लैंगाकपगी चटनबी अमा ngसाई लिसांग सिना लैरमबसे सिगी
लेरंबगी अहोंग अमग अखोई पार्टी सिना 2012 ता एग्जिस्ट तौरपदगी दी अखोई अनौबा आसामा वखलोनमा भारत की मियामदा भारत की मुपुंग खुदिंगमक्ता अदुगुंबा मंगालमा पीबंगंबा पार्टी अमा अखोई ओइरखिबने अना 2000 अखोई हौगिबा ताम अनिरकी इलेक्शन दा अखोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगदुना 62 अमदी 67 आउट ऑफ 70 लेबा सिदा अखोई अदुमाइना फंगगा इलेक्शन जी माइ पागा अदुमाइना अखोई तौबा याबा थबक कया अखोई तौगिबने तौबतबु लाइबक थीबदी अखोई लैरिबा लैंगाक्सिदा अखोई पुरैबा अहोंब कया सिदा अखोई अहोंबबु पामदबा अखोई अनौबा भारत अमा हुजी हुजी अखोई प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी ना अखोई लौबीरिबा विकसित भारत हाइसी ओहेन्ननबा होटनबदा अखोई एजुकेशन मरुइना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिगी लैरिबा मयाम से पुन्ना अखोई लैराब मतमददा भारत सी वर्ल्ड की नंबर 1 ओइबा नेशन अमा विकसित भारत हाइसे अखोई फंगमंगमगदोरिबने आमदमी पार्टी ना दिल्ली दा लैंगाक पायरकपदा एजुकेशन सेक्टर दा अखोइना लैबा ngसाइगी थादबा बजेट से अखोई 21% हेन्ना अखोई एजुकेशन दा थादबनी नेशन वाइड की ओइना अखोई सेंटर ना थादबा बजेट दा 13.56% खक्तनी एजुकेशन दा थादरिसे अदुना अखोइनसु आशा तवी दिल्ली दा हौगिबा सही तरादा आमदमी पार्टी ना पाइखत चरंबा एजुकेशन की हेल्थ केयर की इंफ्रास्ट्रक्चर की अदुगुंबा भारत की कैपिटल सिटी दिल्ली बु पृथ्वी की लैबाक सिंगी लैरिबा कैपिटल सिंगी ममांगदा हेन्ना अफबा हेन्ना चौखटपा हेन्ना लू नानबा सिटी अमा ओयननबा सागतलंबा अदुगुंबा मंगलान अदुगुंबा आसादु हंदक सरकार पाइबिरिबा अखोगी बीजेपी ना सुखोय सोयदना मखा ताना मदुगी आसाम मैम थोंगन बिरकनी हाइबगी थाजबदुमसु अखोइदा थमजै लोइनना अखोइगी पार्टी असिना हेक पार्टी से लिंखटपदगी अखोइगी पाइखतचरब थबक मैमबु अखोइगी एप्रिशिएट तौबीदना अखोइगी भारतता अखोइ तेनग्रबा सही तरागी मनुंगदा अखोइसी नेशनल पार्टी अमा ओइबा फंगजखिबनी अखोइजी रीजनल बेस दिल्ली दा बेस तौरगा हाना थोलगा 2012 ता अखोइगी 2 अक्टोबर दा अखोइगी पार्टी से लिंखलगा 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन चटनबा हौबा नुमितसिदा अखोइगी पार्टी जी अखोइगी थबक ओइना पाइखतपजी हौरखिबने अदुगुंबा थबक पाइखतपा हौरखिबदगी ngasi भावबदा लैरइबा अदुगुंबा लैंगाक्सिगी शासन से सिदा मियामना थाजबिदना सही तरा दिल्ली दा लैंगाकनबगी तंजा पीबीरक्पा लोइनना हौजिकसु अमुक मखा ताना अखोइगी लैंगाकता सरुक याहनबिदुना ओपोजिशन की अचौब रोल अमा लौनिनबगी खुदोंग चाबा पीबीरक्पसे सिगिदमक्ता आई अमुक हन्ना अखोइ दिल्ली की प्रजा मियाम भारत की मियामबु अन्ना अमुक थागतचबगा लोइनना आई अहानबगी राउंड सि स्वाइसिदा आई टेंशन ओके हंदक इलेक्शन सिदा माइटी बनागा सो कोई कंस्ट्रक्टिव होइबा ओपोजिशन की रोल अमदि लौगनी अदुबु हाना ममांगदा कोई रूलिंग द लरिकादो कोई प्रजा मियाम सिंगसिगी तोरंबा कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंग अदुगा थबक तोरम सिंगसिगी मतंग सु तंबेरी आई ओजा सरता मुलाक चगे ओजा हाउजिक से रिजल्ट सु हाइदोबनी ना कोई ना उसी प्रजा मियाम सिंगसना खंगनिंग बसे कोई हु विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैव अ क्वेश्चन सिने उसी आमना प्रजा मियाम सिंगना खंगनिंग बसे दुबु 10 days की मनुंग दा 10 days की मतुंग दली खंगबा ngमनी हैव के कोई नेशनल मीडिया सिंग द फोंगना बदी उनारे मसदा प्राइम मिनिस्टर दंग साइसो कोई की दिल्ली की प्रजा सिंग सुदा हाइ यामना तौबिमा खंगबा उठिबगा लोइना कोई की होजिकी इलेक्शन से माइ पाबनीना कोई दिल्ली द लेबर प्रजा सिंग सिगी ओवरऑल क्वालिटी से इंप्रूव तौना बस होनागनी अदुगा होजिकी दिल्ली सिना कोई विकसित भारत ओजे ओजा विश्वनाथ सु थंबिखिबा विकसित भारत सिगी कोई मसे वेल तौना बहना बदा दिल्ली सिना हाबा चारे दुकी मतिक अचौबा प्राइम रोल अमा लौगनी अदुना होजिकी कोइना लरेबा विक्ट्री से फंगाबनीना सरकार पारक दौरबनीना दिल्ली की प्रजा सिंग सिगी ओवरऑल क्वालिटी से इंप्रूव तौना बस होनागनी हाइ ओजा कमाइ थमिनिगे ये बेमा कनुगी होजिकी Honorable Prime Minister na, Honorable Home Minister na, thambi ki ba election campaign da, aduga press media ko unaba matam da, press media ko unaba matam da,
थम्ब पुनमक्सी थबक होइना अदि अखोइना वासक्ची हाइबे तारे मैनिफेस्टो दो रिफ्लेक्ट तौर बिसिंगसे मसी मपुंग फाना पाइखत नमना पांथोक नमना बदु पांथोक नबा कोनबा हाइबेसिना भारतीय जनता पार्टी की हाना प्राइमरी टास्क ने अने कोई सुखसोई सोइदना अतेन मतम मनुंदा कोई दिल्ली की लेजर पार्टी की मीटिंग तौरगा कोई लीडर कनान ओइगदगी हाइबेसिगी क्लियर कट ओइबा डिसीजन नम सोइदना मयाम उब फंगबिगनी अदोम मयाम सचदबदा अइना एनीबॉडी लेजर पार्टी की लीडर ओइदना लाकपा अदुना हायंग लेबाक सिगी स्टेट सिगी दिल्ली कैपिटल सिटी दिल्ली की मेट्रो सिटी ऑफ दिल्ली की चीफ मिनिस्टर मोइना मान सुखसोई सोइदना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर and honorable home minister as well as council of minister की कलूने ना सुखसोई सोइदना कोई अफब डेवलपमेंट नमा याम मयेक सेंबा मियें सानबा अदुगुंबा एडमिनिस्ट्रेशन नमा सोइदना पुरकनी हाइबगी ऐ थाजबदु हन थमजगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर याम असान मियें मगल वेना हौजिक मा थबक तौरी जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर तौरी नसी दिल्ली की प्रजा सिंहना सही कुंतरे चुकना कुंतरे फानिंग से कोई शासन पाइदो मतुंगा अमरना शासन पिरपगी शासन पायु हाइबगी नसी दायित्व सिनरै सिकरिनो हारगा ममानसुम मतम सांगना शासन पाइरमे बीजेपी सु अली मतम कांग्रेस पार्टी लाखरे कांग्रेस पार्टी की मतम दा करप्शन तवी है नहीं आम आदमी पार्टी की कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ना रामलीला मैदान कांग्रेस की करप्शन मोगी एडमिनिस्ट्रेशन मैम पहले तबदगी अन्ना हजारी जिगल ना अचौब धरना तौदना अचौब प्रोटेस्ट तब अक्टोबर की तांग अनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पोखिब नुमित नुमित असिदा अखोई अनौबा पॉलिटिकल पार्टी मोइना मरु हुलगा हौरखिब दुगुंबा पॉलिटिकल पार्टी मनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने मैं तौना सुम लापदगी मथंगदा अखोई लाइव खबर हाइबे तारे पंजाब अखोई पाइग्रे पंजाब पाइब मतुंगदा अखोई लैलिबा पॉलिटिकल सिनारी होना याददना अखोई क्रमायना तौदना बीजेपी से लेंगाक्तगी लौथोकदगी हेदना खनरपा मतमदा भारत लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मयाम सी पुनसिलगा नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर ओबीसी बीजेपी की लेंगा बीजेपी ने लीड तब एनडीए की सरकार से क्रमाय तौना लुट आउट तौगा इंडिया दगी लौथोकदगी हेन खनरपा मतमदा मयाम सी अपुनबा कनोमा लाखी लाखिबा मतमदुदा अखोई लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह मनुंगदसु मोट खेनबा मोय मसेन मोट खेनबा से अखोई बिहार की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री अखोई नीतीश कुमार महाना इंडी अलायंस सेमगा हाउ टू डिफीट बीजेपी हाइदना खल्लबा मतुंगदा सेमाबा मतुंगदा मधु आर्किटेक्ट ओरंबा नुपादुमा करमाय तो इनथोरइनो हाइबसी यामना लुबो कनो अमने क्वेश्चन नमने नीतीश कुमार ना महान मंगजर ममंग महान सेमजरंबा अदु करीमत अखोई मसिंग थाबिदना कांग्रेस की लीडर खरना कांग्रेस की लीडर सिंह लौटुनेगा नीतीश को इनथोरपा सिने मरम वरगा अखोई एनडीए अलायंस की हजिक नसी बबरो ताम अहमलक 3 टाइम्स कांग्रेस ने ट्रिपल डिजिट यबुंगमद्री अखोई 543 लेबा लोकसभा दा कांग्रेस ने ताम अहमलक अखोई ट्रिपल डिजिट यबुंगमद्री सिन मै सेन ताई मदुदी अखोई कांग्रेस पार्टी भारत की लेमाइदगी हंदक मोइना 99 कारिसा सिसु मयाम सिगी मतेंग यौरमद्रबा
रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में आसिम मतींग यावरुद्रबा मोइन मतींग लौरुद्रबा मोइन मथंत लेप ओइरमगदी हुजिक लेजो फिल्म जस्टिगेन सोचल मने ममांग 42 काबा अदगी 44 काबा इवन 50 योगुनदबा अदु तबुदी हलक्ति पुंसलगा तौते थेंगनबा नंबरिंग जे होना मतमदा अदु 100 योगुनदे सिना कांग्रेस पार्टी दी मणिपुर की लेमायदगी मणिपुर नते भारत की लेमायदगी सुम अखोई मोजी कनो तौबिनी अदुगा अखोगी हाइनेसिने अखोई फैमिली अमगी इंडिया गा उहनबा इंडिया अशोक चाहरबा मी करो चामगा निफु लेबा भारत बसुम कंट्री सिदा अखोई सागै अमखतना फैमिली अमखतना लोइनमक चौबु इदिया दि है प्राइम मिनिस्टर ओबी आदि सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन महमचल अदगी अमुक राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट महमचल अदगी हिंदुरत्ना मा होजिक एलएपी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन अदो अखोगी अमुक खरा लाइथोक मोंग खरगा सोनिया गांधी का सॉरी प्रियंका गांधी का राहुल गांधी के ना चटप कैंपेन तो हम अखोगी बीजेपी स्टार कैंपेनर ने अखोई लुजरे हमने मोन चलो भंजा अखोई प्लस पॉइंट तो होइबा अदना अखोई वांगा रिसार मोन वांगा मफम से अदना अखोई सु हदक सु अखोई नसु आम आदमी पार्टी सु खरे यामना खरे न कारगा लाइबु गेंगा मयाब तो कांग्रेस पुल बदे नसिगी दो साजे अखोई उ अकंग दो पी थागा तावे दो अदु ओइदवी मोइबो अचोपगा पी थाजनल हाइतारे अदगी माइथी बसु याम चाउना माइथी से दु ओबिन मरम ओइदाइन खंजबनि को इसी प्रेसिडेंट के दो इस्लामिक लबिनो अंदी मोसिदी हुजि लुपथारब जहाज मने लुपथारब ही मने अमद चली तो कंट्री में चली इंडिया है होन अमद चली अम हेंगांग अमद चली अम हेंगांग तो उसिने ताइसे कोई इसानी चाब आइगी इमा मसक थी है दना मिगी ममा इमा को बुदिया लाइकवाइज हुजिक मोदी अदु में खंद्रे जे लरिनो क्रमाइन तो भारत सी हो गदे क्रमाइन तो नरेंद्र मोदी की अफबा फतबा लोइनमक तोगा इज आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हाइबसी होय खंगदमने हाय मराय न फदना मतमना गणपुरतना मोइना उमतम नि दरम हायगदनस अदुगी कोई मनिंग ममांग यिंदबा कदुदब खरा मोगी नाग एट खंगदब हाइतारे अदुम खर लेबिदुना निंगसी कोई भारत के लिमायदी मोगी नसी मुलेसी आई नसाई हंगी क्वेश्चन दो लाग सके नसी नरेंद्र मोदी ना अदुगा भारत लेबि भारत सरकार से ना प्रजा सिंगी कोई तो वे अब था मदा अखोगी लेमना चानब चिंग पीरिबा अदगी मोय मतम फिल्म से नफसायना कोई के नोमा लुपा हम पिरमी फ्री ने पी से सिगुम मयाम ममा अदगी हिंदोक्तना अनाब सिंगी नोम अनाब मना लुपा कनो लिसिंग मंगा पुथोप ngमदना अनाब दि येंगदना लेहि सिगी बक्याम याव हमने अदु नाउ दिस कनोनदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ला मतुंगदी अनाब गिना करी अदुगा मिरोन बिगिना करी अदुगा टीबी गिना करी अदु कैंसर गिना करी मखल मखा क्या गी डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट मीजे तो सियन में यादी मीजे सोलसु माजे सियन में यादी ना एंगल पुनमक तो होना रिबा प्रजा सेक्शन पुनमक की एवरी सेक्शन पुनमक की येंगा एको वीकर सेक्शन गोरो अदु ओल्ड एज गोरो अदुगा स्पोर्ट्समैन सिंग गोरो यूथ सिंग गोरो मिडिल एज गोरो सुमाइ तो मखल मखा क्या डेवलपमेंट तो ngमनबा होनरिबा से मसिना कोई नसाई माना पामजरिबा विकसित भारत से मदु पुरप ngमनबने अचोब थौदांग अमने संसलिबा खोंदोंग अमने थमजगे ओके यम नुंगाइजे मथंग से मोजा विश्वना तलाक सगे ओजा हंदक इलेक्शन सिदा अखोगी ममांग दगी हाना यम ताना हाबे तारे
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯇꯥꯅ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯥꯝ ꯑꯥꯗꯃꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯕꯗꯣ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ former chief minister of Delhi oibiriba Arvind Kejriwal na phongdokibada akhoi Delhi gi mikhalda Aam Aadmi Party maithiba pibasi oitokpada khara wagani haba magi wafum khara akhoi viral oikiba su laire mase kama kari asoiba lekibadagi kari tawkibadagi handaki elections da maithiba na hana khanbigadona as a party gi mihura moina hojiki handaki leigiba ngasi result out oigiba election sida maruina akoigi party na Aam Aadmi Party na sai akoigi khanjaramba expectation haitare adugi wangmada result se lakpasigi magi maram si adugi mati yam leire aro sigi maram sing do ai adum thamjarake okay hoji akoigi uncle na su sai India block ki matang da koi samlap magi block sigi leiriba manungi wari kharasu adum thambiri ado hoji akoi gi uncle su yaubiri ai swai matang se da keno da koi gi hojik koina khara niamdana mai paklak pase sigi matang sigi da ai khajik samlap wari khara ga mate khara ga ai adum thamjarake okay akoi gi Kenona Lengak se center gi Lengak se asi even akoi gi convener Arvind Kejriwal na bawa thambi gi ban akoi gi atui mate yam powerful oi sai gi mi si phajil laga akoi gi jail da thamjin ba ngamba aduga akoi gi bail lobagi right si akoi phajil li mi du gi right ni dana asigi BL gi pibagi raksi bawba akoi gi PV da haitare adugumba gi makhal gi yamna powerful oiba akoi gi kare haitare laingak amaga akoi gi center sida leibani swai sida ni akoina democracy gi nasagi masak se miyam gi apamba wakhalon du gi matungina akoi gi miyam na pirakpa mandate tu da akoi gi Hazard biraga punna maduda satminnaraga laibak ngakminnabagi lengak londune ba koina democracy gi machatse ada handak akoi gi hogi ba kaino kharasi da haitare chahi khara decade kharasi da koina sum yeng jabada ngasai akoi gi national convener oibiriba honorable Arvind Kejriwal adagi deputy chief minister oiramba oibiramba koi Manish Sisodia and then akoi gi Satyendra Jain health ki akoi gi minister oibirambani adagi Sansad Sanjay Singh akoi gi top leader mayam se akoi gi agency tongan ba agency gi singi khuthang ga haitare akoi gi ma si akoi gi jail da sahi akoi gi tha taraga tariat leiruba adagi sahi ani leiruba adagi tha taruk leiruba adumain tawroga moi si election manak sida loina adumaina phajillu bagi achauba akoi gi tauge khanjaramba thabaksingdo aduna maram oiraga tauba ngamkhidabagi achauba akoi gi chaitheng amaga leigibra haibase sima akoi factor amani aro akoi hojiki sida yengbiyo ngasai 21st March 2024 da akoi gi Arvind Kejriwal honorable akoi gi Arvind Kejriwal sima si numidang ipuma panta ba matamda akoi gi magi yumdagi laga maji arrest tawraga pubi kibani adaidi see this is the akoi gi first akoi gi incident in the history of India India gi history da koi yan han ba thodok ni sitting chief minister amabu nasai gi ED na koi enforcement directorate na garigumba kharada sianai haibagi mayumdagi laga pharaga puba se chief minister ama adusu sitting chief minister ama mase bharat ki history da yan han bani adai ma ji 10th May 2024 dagina 1st June bawasi Supreme Court of India na interim bill piraga ma ji thadoraki bani aduga Lok Sabha gi election gi campaign gi damaktani adusu sai Lok Sabha election ga ikan kanadana
sai manaksi dane ba koi na ma si phagi ba si adai second June da koi 24 da amuk Tihar jail da surrender tawre and then adudagi amuk thom da isi da 26 June 24 si da jail si da amuk CBI na amuk ma si phai in another case amada adumain tawraga handaki election gi sigi thengaram dai maya 13 September 2024 da akoi Supreme Court na ma si bail piraga adumain tawraga thadore adagi amuk Satyendra Jain 30 May 2022 da akoi masu informers directorate na idina masu phabani aduga 18 months in jail lairo matungda election manakshi da masu thorakhibani adagi honorable deputy chief minister oibiramba Manish Sisodia party gi oina di akoi gi education system da achauba ahongba ma pubiramba misakni Satyendra Jain health da achauba ahongba ama pubiramba misakni hujik Delhi da more than akoi gi 3000 and above mohalla clinic haina akoi gi free layeng ba hidak lang thak tawriba mohalla clinic mayam se masigi vision nam utpiramba misak ngaktani adagi amuk Sanjay Singh si akoi October 23 dagi April gi 24 phawba idina amuk fazile 6 months mazu jail da lairubani ara ngasai Delhi si capital city ama oiragasu ngasai ma si akoi gi gare tare state ki thak ta di laib natabani na mangonda lairiba power se federal structure gi lairiba power si su akoi enjoying akoi little power si oiba union territory ama oina laibani na aduna most of the akoi decision highest decision making akoi creator administration jingje si ngasai gi lieutenant governor gi khutta loina muktaba maruina Delhi police under the center home ministry gi makhada laibani Delhi police adagi akoi lam gi len gi public order kari mayam se everything mase center na loina pashin ba ani ngasai akoina Amadami party na vision namaga loina na akoi Bharat sida akoi anauba samaga loina na both ina khunba amadi lairaba ani khenaba se amta thamdana anauba asamada anauba wakhalon amada sagatcharakpa akoi pangthokningba thabak kaya ama ngasai swai matang sida apanba khara leigi ngasai hairiba khudimak se masi akoi oinadi party oinadi it seems like a political akoi assassination haitare rajniti gi oina loktuna raga akoi lisang sitna akoi party ji akoi hogat pang namdunabagi mawong amada silakpa manbagi lisat amaga akoi na swai sida uba phangneba swai sida ni akoi center gi hujujik laibiriba akoi NDA gi laingak se sigi luching biriba laingak sigi leading role ama loviriba akoi BJP gi Bharatiya Janata Party gi adugumba lusing mazing sina ngasai moidasu khanba ma soidana leirangani maramdi within a very short period of time adi sahi tarada national party ama chingbang amako party je sisu akoi one of the youngest growing party in the world je akoi Aam Aadmi party sin oireba aduna hojik tapna lekha taraiba political parties ingi lairaiba phibam siga adagi somda akoi Aam Aadmi party jina likhalaiba mong siga sahi kharagi matungda di akoi both the party BJP and the Aam Aadmi party ani je masi Bharat ki oina akoi lairiba political gi scenario sida achauba adugumba akoi kari aitare punna ngasai gi mayo yaraknabagi achauba akoi wafam amuga thorakpasina akoi Aam Aadmi party si akoi center da lairiba adugumba akoi NDA gi laingaksina akoi namda biraga thammunabagi wakhalon ama laibra haibase si akoi da singnadaba ngamdeba akoi na signajari se karina no ngasai gi tawreiba akoi gi sequence of akoi gi thoglaiba akoi gi leaders mayam ama akoi gi phajilakpa even the national convener adagi deputy chief minister ngaktune matamdu da akoi gi jail ji da phajilaga thamma isi yes hairiba bagi maramdusu ai yam sincerely ai miyam da dum thamjage Delhi liquor scam gi matang da akoi gi chenai haibagi damak hairiba miyam se matang jail dal thamaki bani tawbatabu
sida 100 crore 150 crore adagi 500 crore 1000 crores so many allegations CD and the EVI akoigi CBI na akoigi sahi ani ahum subna 500 times 600 times akoigi rate tawdana hairiba phariba mayam lusing mujing je sigi mayum da kari da rate tawdana thi humbagi thabak chathaba matamda masagi not a single coin akoigi lupam bau phangi da bane without having any proof akoigi sakhi amta leitana akoigi PMLA gi hujiki nong shamdorap exigi matungina ngasai hairiba kiasida akoigi loina sianare hairaga adu maina phajin bagi adu gumbu loktuna ba amaga akoina leiba se sinasu akoigi amadami party na pangthoke khanjaramba dini gi miyang gi damak lairabagi sang gi damak middle class gi damak adu gumbu thabak thorung kaya akoina paikhat jage pangtok jage na khanjaramba sa kaya do adu thinda hannabagi aso maram masu oigi hujik hanaki election da yamna chawba akoigi election jigi vote thengnabagi oina puthorikhiba ngasai gi kare aitare thengnabagi magi lambi se BJP gi oina puthokpirkhibasi akoigi Sis Mahal akoigi urban chief minister Arvind Kejriwal gi akoigi magi quarter haitare am sengna and then another amana akoigi Yamuna Turian gi akoigi saf tawba madu saf sapai sengdok khotokba taru tarana thamgani haibagi sigi je akoi every election jigi leigiba akoigi every media gi conclave khuding makta national media da honorable Arvind Kejriwal masana dum yajagi akoi hogiba sahi manga da Yamuna Turian sengdokani haina akoina khanjarambado akoi sengbang ngamgide see this is a sincere politics tawbang gi da bojing do akoi clearly akoi bharat ki miyam da Delhi ki miyam da akoi ki party na thamme Sis Mahal gi matang da akoi hujik Saurabh Bhardwaj amadi Sanjay Singh na all the national media mayam ji puraga adu itadi Sis Mahal ji hangduasi let us open to the public hujik gym lay hariba swimming pool lay hariba sanagi akoigi karetare curtain parda da khai hariba kholiba mayam se public to holaji akoi media mayam ji puraga satlaga matamdu da Sis Mahal da sange do matamda Delhi police na thingaga adu gumba kaino jing je sanghan gi de that means ngasai thamoi sengna akoi hujik leiriba aina thamjaraiba wafam sing se si India da natraga Manipur da natraga Prithvi sida akoina hujik mathau tara iba rajniti ji karino haiba taragadi akoigi sincere oiba thamoi sengba miyangi damakta khanba miyangi damakta kathokba masagi oijaba thidaba adugumba akoigi rajniti wala singse huji akoi mathau tara hojik leiriba akoi sinani anova akoigi puwari di hojik leiriba anova mirol akoina senggadabane adugumba semakadoriba puwari duda oida padabagi namthaki oida padaba ngangbagi haijinbagi senja thumjagi adugumbangi hainabi mayamduna sumna mathang kairak tharaga thamamdaragadi hojik tungda lakadoriba adugumba akoi politician singdasu praja dasu sigumbangi wakhal jingje loina chugidana akoi Bharat Viksit Bharat ti lairadana maning hanba adugumba Bharat amma akoi oidra haibase akoi party gi wakhalonda amadi ai isamakta akoi singnadaba ngamakte ba maramdi hujik yengbiu Europe ki tongan balabak singda yengbiu western countries singda yengbiu education system da free education health lambi thongda infrastructure da adugumba leiriba world gi oina leiriba adugumba lebak singduga sangdam nabada Bharat su noptaba moidagi henmangamba leba amani haibase akoin utkadoribasi karama matamdano haiba matamda we have the proper education system sab saba education gi system je phajana leirabo matamda da akoi sigumba mangjin thaba Bharat ama akoi oigadoribane hujik tongan ba Microsoft da adagi NASA da in every field kaya da Bharat tagi leigiba adugumba akoi gi Bharat maza kaya tangkhai ma henna hairiba company jingji da thabuk tawri kaidobaino why atop mafam da satana jaga da satana thabak tawbagi mahutta adugumlaba best brands of the world prithvi gi adugumlaba
haitoi sing doiraba brain mayam do bharat sida pulap pullaga bharat macha sing duna thabak to utarabadi why not bharat prithvi gi lebak sing mamang da number 1 ta ba leba ma khoi kai do bu oi bungam moi dori bu no to bu bu adu gumba brains mayam do ngasi di bharat thadu ga chen ra e ba chen ra ji gi maram kari gi no hai bu matam da hojik oiriba pairiba matam dugi lakhiba lengak singduna akogi thamoi sengdaba nahajingi damakta hotna bidaba tungi lambi ama vision nama adugumba nahajingdu da utpan ngamdabuduna ngasidi bara thadoga yennaruba mayamduna hojik maksu handaki Donald Trump ki ani suba tangkak sida more than 90 thousands of Indians illegal loina adal later me haibu ki damak hujik deport torok ba khoi leptri aduna thamoi sengna rajniti tawba ma sangi afabadudi akoi punna sogatmin naba tabani laibak ki damak miyam ki damak khallaga thorpa lusing bodudi akoi party secondary aam adami party dudi kaisunate BJP natra Congress natraga ato party leriba mayam sidi it is the secondary aigi laibak aigi iramdam aigi izati aigi country aigi Manipur aigi state sina henna khoi mamang thana khanma mogak sange ba akoi apik wakhalon mayam duna isa gi kanana gi damakta party gi line da sum satna boduna ngasi maksu akoi gi Manipur oiri phibam Bharat ki oiri phibam shakti leibana nampu shasan tawraga lengakani haibase masi wakalon thadobio Mahabharata su yengbio shakti leigraba adugumba duyaran masi manau chamado suknagi masi manau manga aduna maithi pigi baneba Ramayana da su yengbio ba shakti leigraba makok tara panbe Ravando Ramna maithi pigi baneba shakti leigraba miyoi kaya matam dugi masana adum moina तौरक थोंग मोंगदुना तमना तुदरखिबा ngaktaneba adubu hojik leiriba bharat ki political ki system jidi ravan gi makok tara gi manungda amma khanbuga japma naiba ravan gi makok tara du afaba makok sibu garam makok noba du afaba makok si adugi makok tu dagi praja nama khallaga lenga khanbuga japma naiba adu sigumba mong gi lenga se akoi toksi adugi saruk punna Tana minraga Amadani party oishanu even in the Delhi desu oishanu ba swai sidane ba koina akogi education naidana masagi maru oiba role amaga mana lawrkadoisi aduna party gi thabak tudagi di laibak na henna lui khanbiraga akoi afaba maikairomda laibak se punana ba hotna minasi Bharat pu number 1 taba Bharat Basi Kudimaki Adugumba Asa Wakalon Honorable Prime Minister gi Bikshit Bharat Haribase Thumna Honabada Amadami Party jo Thodang Loguneva Apoina Honazaribasi dasu BJP nasu ato Lairiba Congress atai party ni Thodang Lomin Naraga punna mangjin thaba Bharat ama oen baduneba khoi kuding pandamdi aduni aina sida thamjani okay am nungai se parties na secondary thamaka da khigi develop foiba India ma oina ban mangjil thaba leibak ama oina ba hona bada party ki khena ba thamjana punna thabak tawmina ba to ki matik tangai fade ab wafam dani thambi se to education sector hena emphasis be hening bigi wakhalam chu thambiri ai oza Virendra de lakjagi oza Delhi gi election gi result ngasi declare tawre masida lead tawraga koi Bharatiya Janata Party na koi 48 seat fanga da hujik mangsil tharaga leire aduga Aam Aadmi Party na 22 ni hujik leire base masigi matang da election mai pak pi matang da tongan ba leaders and even Prime Minister Union Home Minister so koi gi Delhi gi Prezamiyam sing thagat pa phongdok pa tawima khangbo lakpagi mayam ma khoi hujik national media sing da khoi gi dum phongna ba sum thingna jare masta anoba sarkar am lakpasa Prezamiyam sing sigi asa anoba good governance lakna bagi matang tongan ba anoba thabok thoram kaya torokna bagi matang da praja singsina yamna eagerly wait tawraga leiba matang ni Delhi gi election sing matang da ozagi ba opinion kitang thambi Chan, thank you. Pamina Zariba, respected panelists, Anibusu, Kono Zari, Tabiriba, Punamokusu, Kaikuna Cheri. Bema, Carbonatra Poba Havasidi. It is the journey of politics. Rajnitiki Lambi Sidadi, Mighty Bam Sumai Park Havassimadi. Adum, it is written in the fate of each and every politician. Loina maglay da bangaktan ya dubu ibemana hangbira iba wapam sigi matang da aina pusan jarak pada ko
Delhi the leriba total population siki 45% mukti middle class oil, which I mean ayamana sarkar ki thabak to kangbu ngakne sarkar ki thabak to kangbu na masing si 45-46 muk lai grabanina Sangsata finance minister na Nirmala Sitharaman na puthokiba budget se masigi achauba kanaba ma yam chauba impact ma ngasagi middle class 45% muksida lai thokre ngasagi lakh tarani thuiga lising humudra manga muksigi makoida kenosi income tax si impose tawraroi habigi matangda amakak leibasina ngasagi middle class kangbu thabak tawbasingsida achauba moida inhot ama pigre that means oi kanosu akoigi hanagi Aam Aadmi Party ki lusingba mayam amanasu ko they have formulated many policies and programs for the welfare of each and every loina maki miyam kuding maki achauba macha adu ada khaidana phajana tawrame tawde habdi yabanate makogi su efficiency se khachitang karaidano ma sothaki ba khara leiba aduga somna kandana BJP na strategy se yam calculative orak pa haitare sagi ibung na hijagi ba 45% kogi middle class kangbu singsida income tax ki awa ba saitheng na ngamba mayam singdo loina makku madugi sor honto ki ba haitare Arvind Kejriwal si himself revenue gi officer amoina masi amna hai singba khangba mineba tabudabu mana whatever has spoken to the public promises to the public ko masi translated into action thabak oina pangthorapa matam dadi masi khachitang karai dano ma kari no ma sum asoiba lagiba pangthokpa ngamogda basum ama lagiba asigumba mayam singsi sigi factor si su orakpa middle class kambu singsida achauba ahongba safu ma muk lakhiba plus Delhi have si Bharat ki di konung ne Bharat ki di konung ni Bharat ki konung jida leiriba amana BJP is na National Party ne National Party sina ngasagi Delhi se da thamaiba miyeng se ngasagi Aam Aadmi Party siga disparity khara leire karai le rake da ko Delhi se da leiriba mi sing se Uttar Pradesh amasung Bihar ki lakpa kangbu se makoi sidi handaki mahak kogi kumbh mela se asigi achauba kanaba malaya Delhi Uttar Pradesh amasung Bihar da leiba leader sing sigi influence handak kanona BJP na kanoda Delhi da chauna mai pak pase sigi victory si lakpa matamda ngasagi state ani sigi ko kogi Jogi gi Nitish Kumar gi magi leader sing sigi achauba saphuma Delhi da laaga punsi hingnina bagi thabak tawriba UP digi lakpa Delhi da leiriba kangbu adagi Bihar digi lakpa kangbu sing sida achauba kanaba maka oi heba asigi factor ani se sima Delhi da bot BJP na chauna nipan ka phangaktana mai pakpa makak la ise after 27 years ko sahi suk sang abing matung da kala pa se mako ki jo strategy si aduki matik am calculative oi adugi adumakna ngasigi mai pakpa si oirakani haidana khanba masulai adagi Aam Aadmi Party gi matang sidana senga numinini humni gi mamangda akogi Islam dharma chatpa maulubi imam amna bo khai greba kari haige da ngasagi sahi tara sida ngasagi Aam Aadmi Party gi wafam se loina tar laeba punsi si diten banina matam sangtu o haiba sidi yadam ni na ko Islam dharma chatpa kangbu du na bo yaram da BJP se masida punsi hingna na bi khala kanda koi di BJP da vote pare pire haidana bo openly they have declared haidora bane ko that means policy se hoi aigi Aam Aadmi Party gi khogi spokesperson so habigre haiba badi ko chumme phaba punba adugumba khara yawgi dabadi nate madu gi matang du dadi aina party gi sunat tabani na amma masunat tamni na ai thonya changjan jararoi tawbadabu general view da public ki view da karigino BJP na sugam na chauna mai paklai basi ka kaina khandharak pa matamda akoina paumi mo ina chaurak pu uzabado Nirmala Sitharaman na putoki ba budget gi kana ba ama ko adudagi chahi sangdok pagi matang ama
अदुदगी ngसागी उत्तर प्रदेश दा कुंभ मेला पांगथोइबा बिहार की नीतीश कुमार दा कोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का पैकेज साउंड पीगिबा अकॉर्डिंगली ngसागी लीडर मैम सिंगसिदगी इन्फ्लुएंस से बिहार दगी लाग दिल्ली दा लेबा कांगबु सिंगसिदा अदुके मतिक करी हाइजि यामना मोय खोंगबम चेन लेबखिबा अमखक लेबा अदुदगी ngसागी करी हाइजिगे दिल्ली की मरुइबा मार्केट मैम सिंगसिदा मकोइन थमगिबा कमिटमेंट मैम सिंगसे आम आदमी पार्टी ना मसी फुलफिल तौरक्तबदगी ngसागी बिजनेसमैन मैम सिंगसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन अमा ओरक पंगमक्तबा सुगुमा फैक्टर मैम अमा लाखिबसेना हंदकी ngasi हाइदोइबा मिखलसिदा बीजेपी ना याम चाउना दुमाइना माय पाकपगी मरम अमा खक्ति अहानबगी सिदा आइना थमजबदा अदु ओइगदरा आइना खंजै na thambigre mai palapasigi maramda oza gi oiba opinion have tare ai loishalakpa round goina oza homework tentakna thambiyo ai oza sarata gilak chege oza hozik Delhi da double engine gilinga klai duna Delhi Brazamiam since na hozik yeng dore bas anoba development ki matang da have tare khogi masi yeng na bang ngai le bani Modi is the guarantee of trust and development have a form so le bani hozik oiba future da lakadori ba khogi ruling da le bani na kari thabak thorom sin lokhat pirakada ba adugi matang su kitang thambiyo aduga loshela poina ngasi topic sigo oina closing remarks kitang thambiyo zagi oiba ai mai thamjage ai usiki ai maru panelist haitare aam aadmi party ki na thambi ki ba akoi phaba punba khotpa adu to bara to ba si maran sungli litaba mira khanamtana pharoi si ai sadam tension jage sima something is behind kari mama tawga akoina sida aina sida thaba makon tholene aina thadri makon thoe aduna adwa ma tension jaraga handaki kanoda aam aadmi party na yam chaun sai khoi kanu su panbi ba sis mahal gi mutang na khoi gi Arvind Kejriwal na chief minister hek wasak paga mana praja commitment khel tawa kali commitment tawgi bo ai sarkar gi banglo loroi ai sarkar gi gari tongoi ai security loroi haibna singu mayam ma tawre tawre mayam do adu praja singi mittadi adu bibilli urtaba mana tawiduna loina bak mana ngan hudu ona tainu tawpa contradictory urapa mana sakibu wasak mana thangwe promise adugi ona tainu sumjang seladi praja singi su sahi manga yenge another 5 years sam si yenge sahi tara da mana choji budu madu sumjung tum thoktabudagi praja singi khoirang khusong hengale khwaidagi maru budi handaki vote sida nupi na yamba BJP da vote pi kari maru na maki party ki aam aadmi party ki honorable member of parliament Rajya Sabha Oliver Swati Mahewal da Swati Mahewal da man tawhiba chief minister maki yamda chief minister ki private secretary na haiba honorable MP sibu respect of the mahutta yamna thina phugiba huji every channel da magi wari leader Swati ki wari every channel leader national kanda network punamakta si praja singna ekhoi gi nupi da tathi tawai na tawba mana tawgani weaker section ni phanwa tawni haramba ai adu tawni hana haramba punamak tu ona taina bada ma masana jo khalaga hapa MP mana convener di man hapa ta bane mana happy MP du ka shule de ma gi private secretary mana khongpa na kauduna tathi tawina tawduna hospitalize tawhanba si India gi leiba se khoi women group nupi singi nari shakti yedna nupi ki shakti yedna kanna inghalai mutam sida madumi namdhanaba nari shakti bu namdhanaba Arvind Kejriwal masa laina magi private secretary na adu MP adu chimmi le namna te le namna te sin namna te masa se women commission ki Delhi ki women commission ki damak da nupi singi thena mani
मधु एमपी खलर मधु एमपी हापु मधु यामना ताथी तावैन तौखिबदो मधु दिल्ली की इमा आइबोल सिंह अखोई इचल इचे सिंह कावदे अदुना मरम ओरगा हंदे की बोस्ट लमन सिंह बने मान फन्याम अफब थबक तौबसु तौवी तौदे ये कमेंट पिजर मान हाइगिबो वासा खरसे सीमा फुलफिल तौहम दे तौदे मीन तौरगा इन तौदो नतबा आई सेकेंडरी लय हाबजे इन लग बोलोन आई सरकार क्वार्टर लय हाबजे आई सरकार क्वार्टर लग बोलोले अदगी आई गरुदा चकनी इसाई लाना गा चकनी हाबजे आई इसाई लाना गा चलो लोले अदगी जमुना रिवर हाई जमुना तुलुंसिद हिंगिबो मिसि याम होबो मिने सिगी इसिंग डिपेंड हो हिंगिसि दिल्ली की प्रजा से याम होबो मिने अभी दिल्ली सब तंदा अखोई अखोई भवन ओ होटल तो से जमुना रिवर की इसिंग सिंगल मधु प्यूरिफाई तो असी नहीं ने अखोई अखोई साइ साइ से याविने अदु फजन सेंगनी दिल्ली की प्रजा संग दमक अदु सेंगोकनी सेंगनी हना हायरगा प्रायोरिटी दे बिम थोय इसिंग जमुना सेंगो से सिने पुनम तोगा यम साबा एवरीथिंग लोनमक तो मतुंग प्रायोरिटी दी जमुना रिवर क्लीन तो बस प्रायोरिटी दी थोपने नंदी अदु दिल्ली प्रोग्राम ला क्या करोड़ क्या नहीं सी पुनमक से तुमोइनरगा माना मसागी एमपी नुपीन द फुवा मीगी हिंगबी आदन मई इसिंग से इसिंग से खान में मई ने यस इन्होंने मदर में मुझे इसिंग की संग लगा कोई घनी लग्जरी ने सिंग में मैं आपसे तौर बदगी दिल्ली की कोई केजरीवाल की वासक से मसी कोई पेले हाइदना मसी कोई नेग्लेक्ट होगा नुपी द फुवा सरकार अभी से फोन से चल चंगा पूरी वो नुपादुबु मागी गाड़ी हापे बंदेश में पुलिस ने मान अदु तादी हुजिकी नुपाद पुलिस ने फुबु नतेबा गमना केजरीवाल फुबु न खोली ने मतम खरा साइलेंट तो थमसे दो सेम डे नेक्स्ट डे दा फुबुगी नेक्स्ट डे मा गाड़ी हापे पुलिस ले अदु मैं विभिन्न दिल्ली की प्रजा सिंह हुईबा दिल्ली की माइग्रेशन हुईबा अदु ने हुजिक मान सब देम डिफिट तो की मरम से ए दुग लोशल बदन साई कोई बेम न थमीबा अखोई हुजिसी कई भावना सारगा आई पंगांग दिंगांग जनिंदे अदुबु एटलीस्ट हाना वारंबा हाना लेफ्टिनेंट गवर्नर का खनई मुकनई अदु तवी अदा तवी हाइदना पार्टी तोंगान तोंगान बिगी लेरंबा अदुगी दुमदि वाथोक तुमदि लेरो एनी प्रपोजल फ्रॉम द गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी की सरकार मोरेगसु मदुनि थिजना कोडियल होइना दिल्ली की डेवलपमेंट तौसी दिल्ली की प्रजा सिंह सी तौसी अखोई विकास सेक्शन ने सी तौसी अदुगी यूथ की ने सी तौसी छात्र सिंह ने सी तौसी एजुकेशन ने सी तौसी हाइबन सिंह मैम से निथिजना तानारबो मतुंगा लखलकदब एक्शन ओबनिना आई सोइदना पॉजिटिव ओब लंबी लागा विकसित भारत की वाहनथोक लेननबा सोइदना होनरकन हैबसे ऐसमाय थमजगे ओके याम नुंगाइजे ओजानासु कंक्लूजन पॉइंट याम फजनासु तमगिख्रे अखोई ये विकसित भारत डेवलप इंडिया में ओइना होनरकपदा अचौबा थौदांग लौबिरकनी हाइबा वाफमसु थंबिरी ए ओजा विश्वनाथ अमुलाक्सगे ओजा सेप्टेम्बर 2024 दा अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन तौखरबा मतुंगदा मांगना फोंदोखिबसे चीफ मिनिस्टर की चेयर दा फम खिरोय कोइगी प्रजा सिंह सिगी वर्डिक से मसे अनाउंस तौजबा मांगसे फम खिरोय हाइबा वाफम से फोंदोकी हंदगी 2025 की इलेक्शन सिदा प्रजा सिंह की जजमेंट डिसीजन से जब चारा मांगना खनखिबदुगा ओना तेनना आबरा नत्रगना मांगना प्रजा सिंहना मांगपु याररोय हाबसे हाना ऑलरेडी खंखरबरा हाइबा वाफमदनि कमाय थमिनिंग अदुगा कंक्लूजन पॉइंट से थंबियु हुजिकी दुगी होय अदुमसु लेरे अदु लाक्त्रिङैदा ए अंकनगीदा खजिक्तंग आई वफम खरा फोंदोक्तबा यादबा खजिक्तंग लेरे ए अदु हानंगतंग आई केनो तौजगे नसाई स्वाति मलवाल गी से सिगी मतंग सी कोर्टना ऑलरेडी हुजिकी भेबक कुमार को बनी मागी कोई पर्सनल गार्ड नि अरविंद केजरीवाल गी अदुगा मागा तौनबा पोनी अदुगा कोर्टना हुजिकी भेबक कुमार मसामक सिसु अखोई हुजिकी इंसिडेंट तुगा मरी लेनना अखोई
kari haitare BL pigraban adu phubagi matang sida laagadi ngasai BJP gi center da leiriba hojik lenga pairiba jingna phubu nate molest tawrubagi si akoi gi youth affairs and sports ki gaino torongba Bris Bursan ngasai akoi gi sanaroi nupi singda akoi gi phattaba mieng yengi adagi masa paidana khotana molest tawi kholi haibagi damakta akoi gi Uttar Pradesh ki dagi mayam am laktana Delhi da protest tawbigi matang akoi dum ugi sima adagi amu Yamuna gi turian se Yamuna si ngasai akoi si Imphal turian si gaino dai hawra ga Imphal phawra sum chatli dana Imphal sida akoi nambun si somdai laga bazaar manung phawrak badagi nambun swai matiak si Imphal sida motli dana motpa se ngasai hawrak iba Yamuna turian gi hawrak iba si Uttar Pradesh ne ba Uttar Pradesh sai si andar si Uttar Pradesh si kana gi lenga no hairadi si honorable Yogi Adityanath chief minister akoi BJP gi lenga ne ba adudagi lakba amotpa ising mayam du Yamuna sida tawrga Delhi ji phawrga lakpani na Delhi gi saruk du gakta da sengdokpa si yadaba ngasai hawrak phamdu dagi hawrga sijo akoi hanjin honorable akoi gi Chief Minister of Uttar Pradesh as well as center da shigi matang da su sida nate durian gi da nate pollution ju ne ba pollution ji ngo akoi gi nungsit chi dia pai bani nungsit chi sum asam da le number akoi gi nungsit tu Manipur hu pai rak ne ba ade se Myanmar da ju pai rak ni Manipur gi du su so nong pai hi ne ba ado thoi ba city center si da akoi gi capital city si da thoi ba problem sing je asai akoi gi neighboring gi leiri ba state sing ji gi akoi gi laiba somda Yamuna gi akoi gi su gi factory da gi thadarak pa Kanpur maruina adai sigi sidagi lakpa leather gi kari gi mam gi amona kai myam du Yamuna du da drain to raga thadaraga even hanak phawba du da akoi gi thakpa yaba ising oibra oidabagi changyeng tongna bagi damakta akoi gi hu yawraba ising ama oire haidana even amadami party na pukhallaga hanaki election gi manak sida achauba adugi wafam jingju thamgi bane aduna ngasai sigumba mayam mama ngasai thoiba Delhi sida capital city du oirubani Hena Paningba, Hena Pagataningba, Petrivia, Lebaxing, Sangdam Navada, Hena Lu Nanba State, Kogi, Uhening Banina, capital city to Uhening Banina, Toningba, Wakalon the labor, Toningba, Kayama, Nasagi, Honorable Akoi Kanbian, Pongo Pigi, Tongo Nongi Dabado, Ma Kogi, Priaski Mamanga, Akoi, Ailasa, Yoho, the Panjagibodo, every Priaski conclave Kuding Makta, Mana Nongi the Tabuxing do I Nongi days, Madum Tamme. That is. Adune ba koina pamai ji adugi thamoi sengmado hajil laga nampuda ina tawni tawramado si sa du dujin honorable Prime Minister Narendra Modi gi 15 lakhs akoi every account khuding mukta lakh tranga adu du natro koina demonetization paisa thingbagi tong ngi myam ji kana karamba bharat ki karamba nagarik ta 15 lakh changa khiba yawgi gi ab akoi isajuni adagi leiribe every citizen jingi da karamba 15 lakhs kana gi account changa pu yawgi gi even the BJP gi leibiriba akoi gi maruk mapang isi now hannaman jing da su adugi 15 lakhs si akoi account changa khibra ji free of kaino da ni matam du tawgi basi aduma leire aduga loina na hoji hangbigi wa hang du dai lakhsaraga asai budget ki do nan akoi budget ki nei najabada ai adum thamjagi bani akoi tamuna su fazana action thambirei akoi gi Bihar amadi 12.75 lakhs akoi employee middle class singi damakda zero taxation lakh pase ai adum matamdu da khanna badai thamjagi bani si achauba election jigi da achauba impact ama Bihar gi election November dani as well as Delhi gi na sida leire aduna sida achauba impact ama soina pigani ai basimasu ai budget ki du da i soin thamjagi bani ba adubu amabu oro huji conclusion da huji aina laksaning base ngasai Hojik Delhi the Langak Paibi Kadoriba, Akoigi People's Mandate Pangbiraba, Adugumba, BJP gi Langak, Sida, Akoigi Hena, Masak Tokpa, Akoigi Kariatare, capital city Yama, even Amadani Party na Paikacharamba Tabak, Toromjing Dudagi, Hena Masak Tokpa.
लाइरब मियाम जिंगी दमक कॉमन पीपल जिंगी दमक हेन मसक तोप हेन फजब याम सेफ ओइब कैपिटल सिटी अमा वहन बरकनी हाइबगी थाजबसी अखोई आम आदमी पार्टी दसु अखोई बीजेपी दा कोई अदुम थाजब थमजै मरमदी लाकदोरिब लेंगाक्सी नाउ इट इज इन द हैंड्स ऑफ द बीजेपी की खुद लाबनीना अदुना अदुगुंबा थाजबसीगा लोइनना अखोई अखोइना हंदकी इलेक्शन जिदा अखोई मपुंग फाना माई पाक ngमदखिद्रगसु अखोई सोईब लानगीब नत्रगा अखोइना पंगथोप ngमौदब थबकसिंगदुना मरम ओइरगा अखोइना पीपल्स मैंडेट फंगब ngमजहौद्रगसु लाकदोरिबा अखोई इलेक्शन सिंगदा अखोई सोइदना माई पाकनबगी दमक अखोई होनजरगा दिल्ली से अमुगना आम आदमी पार्टी ना अमु पाइब ngमनबगी अखोई स्ट्रेटेजी कया पुथोकचरगा होनजगनी लोइनना भारत की तोान तोान स्टेट खुदिमक्ता हुजिक आम आदमी पार्टी की अदुगुंबा अखोई वेफ हाइतारे मागी अइना ngसाइ जो हाइजगिबदो आम आदमी पार्टी सिदी मसिदी पॉलिटिकल की अदुगुंबा आसामनी लेबाक्सिगी मियांगी आसामनी अनौब वखलोन अमा पॉलिटिकल रिवोल्यूशन अमा अखोई पूरगा लाक्सब अदुगुंबा पार्टी अमनी अदुना सिगी पार्टी जी भारत की मियामना पामनबगी चांगसु नोम नोमगी सुम हेंगलई अन एवरी स्टेट खुदिमक्ता अखोई पार्टी जिगी वॉलंटियर मेंबर करकेता अखोई मपुंग फाना लेरे अखोई गुजरात अखोई एमएलए अखोई मंगा लई पुलपुना अखोई MP तरागुमदोइनी 161 MLA नि अदुगा 148 काउंसिलर्स अदुगा दिल्ली की सिमा हंदक माइथीरबनीना अखोई पंजाब ता अखोई की लेंगाक अमा अखोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगगा अदुमाइना अखोई लेंगाक चलाइजरिबा अदुगुंबा तेनग्रम मतमदा अखोई की नेशनल पार्टी अमा सिंगबंग ngमजबा अदुगुंबा पार्टी नि तबुतबु अखोइना आम आदमी पार्टी ने सिगी साथ यौजरबसे भारत की मियाम अमदी दिल्ली की मियाम गुजरात की मियाम अदगी पंजाब की मियाम गोवा की मियाम गोवा दसो अखोई MLA हुजी अहुम लई अना अदुमाइन तौदना नुंसीबीबदगी अखोई सिगी चांगसिदा तेनग्रम मतमसिदा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी इन द वर्ल्ड अखोई ओइब ngमजबनी मसिगी क्रेडिट खुदिमक्से भारत की मियाम दा आई थमजरी है वफम सिम थमजरगा मतंग स्वाइदा टेंशन जगी ओके हम फजना थंबिख्रे हंदकी इलेक्शन सिदा माइथि बनागा सोके प्रजा मियाम की डेवलपमेंट की दमकता प्रजा मियाम की दमकता दी वर्क तौबदी लेपोय मतुंगी इलेक्शन सिंदा हंदकी सिदा शोइखिबा यावरगा सु मथंगी सिदा मेकअप तौना बसो होना जगनी हाबा वाफुंदनी थंबिसे ए लोशिलकपदा ओजा बिरेंद्र द लाक्चरगा ओजा एज अ जर्नलिस्ट अमो ओइना हुजिक अनौबा लेंगाक अमा लाकदोरे दिल्ली दा मसिदगी करी करी आसा एज अ जर्नलिस्ट अमा ओइना एज अ प्रजा मोइना थंबिबा याय दुगा अखोई गवर्नमेंट सिदगी करी करी तौहनिंबगी अपाम हाइबा तारे अखोई होय इवन अखोई मणिपुर दा खननिना बोय तारगस अखोई मणिपुर दसु बीजेपी की लेंगा पालिबनी दिल्ली दसु होजे अनौबा बीजेपी की लेंगा पानगदौरबनी कै थंबिनिंगस जन भारत सिद लेरिबा स्टेट खुदिमक्ता पांगथोकपा मिखल सिगा दिल्ली दा पांगथोकपा मिखल सिगदी खरदी खेनै दिल्ली सिटी लेबाक सिद लेरिबा स्टेट खुदिमक सिंगी नागरिक खुदिमक सिटीजन खुदिमक सिंसी लोइनमक फोकस तौरकदोइसे कंसंट्रेट तौरकदोइसे दिल्ली ने दिल्ली सिटी मचोय मचोय मफम खुदिमक लगी लाग लोइनमक सेमबनिना दिल्ली द लेरकदब सरकार दिल्ली द पालकदब सरकार सिटी स्टेट स्टेट सिंगसिदा पांगथोइबा मिखल सिदगिदी दिल्ली द पांगथोकपसिना हेना मरु ओइबा खरा लैयबा मरमदी फ्रॉम मणिपुर देखिसु मैम चतुरे नागालैंड देखिसु तोंगान तोंगान बा स्टेट सिंग देखिसु लोइन चलग लैरुगदमिना मफम दुद लैगदोरबा शासन पाइगदोरबा चुकली पाइगदोरबा पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टी दो अदुकी मतिक केनो तबो अमा ओइबताय को अदुदुगा अनिसुबा मना winning the election say it is important but the most important is not the winning the election ko quite again maru oibadi akoin mikhal da mai pak putu sunate hoi am admi delhi da handa mai thire ko mai thi jaraga su masi declination ni habidi aro atop state mayam amada am admi bu party bu thawai tan pamjaba su leyeba adubu amabu so people gi miyam gi mandate amana मियाम की करी हाइजिगे अपाम्बा अनिंगबा अमदगी बीजेपी दा शक्ति पाइननबा सिनरअबनिना हानगे आम आदमी पार्टी की कक लाउबा आमना लिंगबा करेजियस ओइबा लीडर मयाम सिंग अदुना पुथुओंबा पॉलिसी प्रोग्राम मयाम सिंग तो मदुना तबा अखन्नबा असानबा मियेंग अमदको बीजेपी सिना इनोवेटिव ओइबा
idea mayam ama soidana puthorkani na khali adugumba innovative idea mayam singto adubu kari haisige right track amada achumba lambi amada puba ngamgadaba good politician ama kwadi ki phaba politician ama leader ama Delhi da leiba haibasidi ko BJP na Delhi da sarkar paijaragassu chatkadoriba mayam gi ne haijariba ko oidoribse aduna lakadoribadu leibak sigi mipum khuding maki laktana leiragatoba mafam sigi aisi luchingbo oigadoribni I have to forget that I belongs to BJP adu oda ki wanatana ai miyam gi ni haibama like prime minister na leibak miyam gi prime minister oibagum state sorry Delhi da luchingbo oirakadoriba mi dusu yamna outlook se yam broad oiba adugumba luchingba amadi soidana darkar lakani ne khali aduna anova sarkar sima lakpasina anova asa mayam ama miyam na pamna dana khorang na ngai riba mayam singse masi tawrakani ne ti khali aduga Aam Aadmi Party su isam samna di leiroi moi yam phajana haikre ko yam appropriate oiba step mayam ama kanogi opposition side ta leijaraga su akogi endeavor di honabadi lepoi haiba makak leiribanina hidanaba makak lakpaneba ngasai haibigi bo wapam karada matam amada Aam Aadmi Party gi luchingba singsiga BJP gi luchingba singsiga show off amna mukna basi am layeba adugumba kharasu dum udabadi nate miyamna uningbu uragasu akoina Delhi satpa matam da su tides of fear kiba makak isada leibado madu lehenba ngamdaba mipum kudimak Delhi da lakpa mipum kudimak ta masada aki tujungba ma pondaba adugumba sarkar ma BJP na soidana porakadra porakpa oirakadra haibanse mayamna khanaba ama oiramgadra na khali sumai thamjage okay yam phazara su thambikre akoigi anoba sarkar labanina anoba asa kaya amaga loinana praja sing na ngaiduna legadoribani karam anoba thabak thoram sing torakadagi habagi asa duni praja miyam na su uramgadoribise at the same time akoigi anoba sarkar am labanina anoba work program mayam su tobirakuna akoigi praja singi apamba praja singi work for the welfare of people haibitare adugi thabak torakani habigi asa thamjabaga loinana ngasigi dialog ki thorom simopung fan bibagi damangta oza Virendra oza Vishwanath amadi oza Saratpu haninga laitana thagatpa phongdok jari matang sida North East Window na sandok sabat North East dialog losin jari ming tabir basingbo